Unyuina wendia wa njohi itakinyanĩirie ikĩro kaunti-inĩ ya Isiolo utigĩte famĩrĩ mũgwanja igĩcaka ya ikuũ cia endwa ao na mũndũ ũngĩ ũmwe arĩ thibitarĩ agĩthaitĩrwo thutha wa kũra maitho. Mũndũrũme ũyũ arerĩkana aragũrĩte katoni ĩmwe ya njohi ĩno njũragani no ĩndĩ arora maitho thutha wa kunyua mũcuba ũmwe tu. Tumepoteza watu 7 na jana kuna mtu mmoja aliletwa hospitali tena na anaendelea na matibabu, lakini amepoteza kuona. The person has lost their sight but is recuperating well. Kuringana na kamanda wa borithi sub-county-inĩ ya Isiolo Kafuteni Collins Saina, maabitha a borithi nĩ mambĩkĩte firigisheni ya kũhetana na katoni 14 iria irĩ mũingĩ-inĩ endia a njohi na mũingĩ makĩũrio metheme njohi mũthemba wa Trace na Smart Vodka na kũikinya ceceni-inĩ cia borithi. Katoni 9 cia njohi ĩno nĩ irĩkĩtie gũikio ngono. Kwa investigation imefanywa, kuna brand mbili, moja inaitwa Trace na moja inaitwa Smart Vodka. So kama unajua unajua ulichukua hizo cartons na unaziuza, tafadhali usiziuze, uziregeshe kwa polisi ndio tupeleke tuendelee na investigation yetu na tuondoe hizi counterfeit. Aikari na mũno atumia kaunti ya Isiolo nĩ macakaĩte wongerereku na ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia na ũnyui ũtarĩ na kĩharĩro wa njohi ngananie. Atumia makaire rũciaro kwaya kũhuka rũrĩa rĩu rũrĩire njohi-inĩ. Vijana hatuna, tunaongea mambo ya generation, sisi Isiolo hatuna generation, imeisha. Vijana wote wamepotelea, hawako, wamekuwa zombie, wamekuwa zuzu, hawaongei. Tuko katika hiyo hali. Wakati mtoto anaharibika, unasikia mzee anasema hii ni mtoto yako ameharibika. Huu si kijana yangu, ni yako. Chunga yeye asiende kuharibika. Sasa hii ni jukumu yetu sisi yote, wazazi wote wawili, baba na mama. Anafaa kusaidia mimi, tushirikiane mimi na mzee, tusaidie hawa vijana wasiharibiki. Aikari morĩtie maabitha borithi kũgĩa na ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ na kwĩhĩtĩra endia a njohi ngananie kaunti-inĩ ĩno. Aikari marathitangĩra maabitha borithi gũteng'era rĩrĩa gũtukire no matioyaga ikinya rĩrĩa mũingĩ wahuha firingi ya njohi cia madhara. Kitu mbaya kama dawa. Kwa watu dawa wanauza madawa kutoka karibu katikati yetu na wanajulikana. Na tusipoamuka kuongea sisi kusema nimeona ama najua, kwa sababu leo watajua. Hiyo information tafadhali wananchi tupeane kwa serikali. Ukichuku kitu mbaya pelekea kwa serikali. Naye hao serikali ambao wanaletewa polisi, mkishika wale watu tafadhali adhibu. Tunaona mtu anauza dawa maule mwenye ameuza hiyo pombe mwenye imemaliza watu atashikwa leo, kesho yake ako nje. Nasikia mtoto wa fulani ameuawa na huyo mama anabaki na ile uchungu. Mtoto amekufa kwa sababu ya ulevi na huko anaitwa mwizi. Yeye ni mlevi na hiyo wizi si ati sababu yeye ni mwizi, hajazaliwa mwizi, lakini kwa sababu ya ile age inambidi hana mapato yoyote ya kupata zile madawa, inambidi mtoto aende aibe kuku ya jirani, aibe kitu kidogo ya jirani. Mũingĩ ũrauga njohi itakinyanĩirie ikĩro hamwe na dawa cia kũrebia irendio mũthenya barigici taũni-inĩ ya Isiolo riũa rĩrĩ igũrũ na ithiĩte na mbere na kũhatĩrĩria ciana nini iria igucĩrĩirio ũhũthĩri-inĩ ũyũ. Wanapotea hata nyumbani, wanalala nje. Kazi ni kupigana vita, ni kazi kubwa sana sisi kama kina mama tuko naye. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.